Eja yaba akwaba yaba nzama to the TV aso e de makaku ya ene ele de adwale ayi na wiara mafa ya ka be frewe yo be fre me ma pan nwi ma panyere nwi eja nwi mesaro ejwaka mu yisela boni ala kan wonra eja kaku nzama today TV ya ibo mo yo ya ibo mo sumane ala obo ka manoma ye deera oye ya humka kama ba hore na nake na bo bizare ejoke muziki no dai uhire nu ha uhire bala ya yibu mosumane ya na no hare ewiade mo imangbe ma makara bese ka de ewiade de wanya vure eburesin eburesun na wawu ahora e ba fa ni nyando won buti nu ho biye no ye refa na sabio suwa ma ya dezura ya kutin ya disuwa zuwa ye ninye mo ne ya papa mo achichi suwa ma ya kutin ya dezura de ba wo yake buti de bibia ma kwazo ku bia ya kutin ya ze na anoma charges mo baba babo na nara ima sanye eyi orun ara na me de echi mo ba hara ima reke zahan minimum from day one mo bitisi na namu anla mo nana mo kekpan yin moto nsa di bienu na oil kwatira ye baba suane benyiria anana onwura ka biara ko imuti ido ma bede bengban ma mo berebu manela na no hare ebuso pan yin mu an mo anoda hare bia tan webuso pan yin be fara ma miza ori bote imuti omarman gban mu amovore otuzu boti de bibia mo wo ebusuani enu mo won dike ebusuani asakan ara ebusuani yenzo asangan boti oruo ho bade mu an be ko ba moya be se no kezumo general koyela ani mo dike be si ebusupan yen fofore ya ngba no ko ya ma nyama be si ebusupan yen fofora boti be si ebusupan yen fofora be wiara zahan me ne kuni ara bade be gban ma zahan ara bese ebuzopo en bese mo be ngure ne mo be kure daban ama benya dene mo ba yera ba yenzo ba ye ejuka kamera kakra ye ko timi gu akra bia ze bade be no ba ngaji su azora bia ne kama onse ze ejuka ka manzo le ba shu manzo de dabure ase ngwana ansama nyamane to ebore guaso ne ba rie ba duru ho na bazie nana brengbren bezie nana brengbren ra bade be ye bezie nana brengbren ya ana yazike bezie na brengbren ya mesa na ye ngbanima bade ba ngbanima wo suazo amoti yesu bi ama wo suazo bade ye nzo ba 100 amoti ye ma yese mama ya yeruoke ana nana ne anyere mo bere ye wo ebi anwo ana o ba azunjuro ngo re odai nana mo beziera ye bedu ma be ngandi be se bele ngutiri ma ba hore ya na sabio awere ebi ya na asunu bi ya na ye wo fi bi ya na ho na ka ka asunu bi ya ne ya ebi ya na odeka ne yo cheche ebi ya se nana oba konde ngbanima yo how hear me madam from day one em American from day one we be see ebuso gbon mo work dey up to this date but him dame ya na ebuso ko e ba oh be kon dey gbon ba maye na ba yenzo ba ma ya fa yebu ma angba nko iruru ho ya bozebuze ngba from dey mo yenya ngba fre ne mre ka mo ko tin gbon ma ka mo ko tin mo yi kakra yiri na nazimo yirebu Ngalekyi mane ya ane kamo zahana dia ne angozo amability anoke be fa na ati zone apam ari mo le chira ane be ka ruweke ari mo le chira ane ka ruweke bo viare so kwen ni nzi one kunwo ka frey busuani kunwo ka frey Abraham bo viare nzi ka ba kumbeti abusuan ba yede de be zane musuanwan ba ngora gina ba hore ba via kun nzi oda kon busuani yo ba fe kudwo owo anyase be frank bu iwubo odai owuri ye baye ba nwa izaba ho ba havia usokwan mu an kase mu amuzie na na ba ho ba havia onzi ke ba kombeti na na ba du na na ne gban ma mo odai ba ye lera anya bu ka ka usokwan ne na na ba ha be joke ba ha ba won ba bu no ho one ma gban ma mo ye kutin ya ha wo ye bu no ho be bukene ara ye ba ho ba viare assembly man nzia bo bi asem ma nzira oda no ko
Bay de Asama da kwan hwe if be nwura ana ko ke be unka ma ba yinzo ni be ko bi ekura ana odi ke tu foshene mo bezie mo bedui mo da mu ana odi da sreke bo yi oti yema wo adon abo an fiera yimo ye ka akra bezike be na ka bi abangora ana odi ke be ko fa ye mo beba na oba ko oti ana na ke be nkwenda wusu azo na se bio betu nana betu tu foshene betu nana se betu ye busu betu yi man gbanma na ede mo yele man gbanma ma anuma yemu akasa mu ne ba me krata na na ba yele krata na bre na krata na se gbanma mo isa jojo nga chi enyuhoro jima ho na jojo nga chi enyuhoro jima wana jojo nga chi enyuhoro jima ho te ede man gbanma mo ye na na bonu ho na sa edo ero de a kamo si tu position la wafo abokai na ya bo ya jojo ye wi aka ya bo noro ya izu abun ko ti ne ya fa adu be nyuru te ka be yele na tu vision da ko bo noro oyia izu afre wo outside once more an fie jike mo edo se tu vision wo Ngalekyi aron be ebi ya nwara moti nzama today enne mo yekoti ye kra yema ba de oboke za ha minimo bade mu ranka samu on ema ye hara from day one ye ba sate ka be ye za de nem kakra be na ka bi abango be last stop ni mare yi tuvushene ma no ma ba abiyo nzira emutisa ena ngro mo ye be ga na abre be ya ya ye de mo ye kan aka na na mo ka pan yi motozo na imasi ya obo aka ema ye zaka wol birin mo Ngalekyi su azoa yimban ma on be di bu manara ba ma ye ko ti egu akra ye nze yo biara ye ne tuvushene biara wusu azo ode mu anoze ejoka mo gare nana ona ebuso panyin ona ede gban mu am ye vunu mu joka hu de kotora bizaka mo asa evuro kwa ye hu ma ye ha joka ewia bizaka ojaka ba tiake ode mu an mo so tuvushene la na sa ejoka ga man gban ma ebuso panyin ne nana ba vunu ya tado tuvushene mo se ya tuvushene la to mo ye gina e desire ejoka ka ana amre adare ujaka bentie ke de kakra mo ya kakra mo bedebe be hun kan ba bo betila ye be hobo ba be ga mo be ri bufu asam za ba ba kire ya imoti yara sarabe eya mu yara ba ho ejoka mo kakra ya ha kutuna ye de ne ha no hara ye ke abonsamra ne nyamra be de se be de abonsam be de basakini ye ne ye ma de ye momo pare ne ye kponda tuvotion sa hene ezedian ne don wazo ye gara ifuru dwane fon ejima mo yeri osu azura be de ba osu azura bi a bari da sere ka ejima mo yeri osu azura odimuni evure from 2014 to 2023 kama ye de ya mo ezukua mane kuku mane japade ye ka kutu wo ba bi ze ka nzo di bi pote ko ye baba ba se ba ha ka de ka ye wo mane ye no statement of accounts am baby am marry am ba ma hiro na se bere won ko afuni na mo ne ba obo ka ejima bi di wosu azo na ejima mo ofazu njo ba ka aka mo ye ha na na ye so kwani edi ye boru mo ye kan ye gu anza ke assembly man de odanko na ejina ye gu anza mo azinjure ya ye de ko tin na chi ko tin mo ka aka ye dwone de ko enyure ejima wo ye nyuru mo yeyera ezaba be ka ba enzo ni ezaba ba hadu no imuto no hare ka aka mo yan gwa beta bi ho ka aka ka mo ba fa ba wurara ye ba ye hu ke ba nwonwone ye na sabra nwon ye no ko a ye ba ze ye kire ba ya ma biara enwu ke ye de ye wusu azo asabi ye nga kura ba sabi yo se ye de ngban ma wusu azo su ngban ma na be ri de sum ka de me ma ba fa hara ba de be ri ngban ma wusu be se na ere nwonwura be bada ba chinga kura ba ke ba bu ba ye ba saka na zumka do na na gare gwan ya ba ye hie ke ya bu ya na wo musura mo da iwu na ba ha gro ke emesie ya na sabio so bi ya so le o mane na sa brembun wo su aso yimban ma wo su aso na sa dekre wu a ana yiro no so wu a ba mo ya mane ngban ma mo sa hene pan ni mo kara imo ye edo mo wo dekre wu a ba bo sa hene pan ni amane na sa hene pan ni na afre nana ya bo ya mane nana ejoke mo zu su azura shiu na ya ma sa hene tumi ke oh ma ya dane ma zwen bezi ye ana za de oneke
mare mboni anu suwa mboni anu ye mare mboni ekreke sa so awu a edomu na kasa mu ane ekwokopo okuma egu a wonza isi yo de hra nza mane ka ko tu yi awura yan ka ba frɛ awura bire motos ngwana moye ebuzo kwanya de hra za he mare ka bi o nza mane ke bi ne ke ka ka ima ya fia ye example ra ba na bi e ba boy kara ejo kan tada ko yi ato abo ahorba ma ha gbori ye wokra eda de ko Assemblies of God eda na eda mo osisi meni efu kan na na ha ke onze ke amuange oliza he na se ozike oli eda yango no buki na se eda ma aka meni obu no na ommo meni asande muti adwon ma wo betie nu mo bra fu aliza he jima kara kama ya maba dan ya ma debie mo beko ke befa Ngalekyi ezugua be fa baye la imuti ama be diza he die ka ba ba kire ya muti ye sero na eya mo ye kra yese ye dan ko ya nya boro ya ga ma ba na na nyuru be gjuchu yaze enne dede yokopme me kamo sanyamre bado saravre ya do saravre kutina ya ga ma ba de ko na na nyi be gjuchu yaze imuti ba ya biara ya da ko ba yi bi e ka biara ba ho biara ya da ko ba ho bi ya de so ania ayo ya da ba so mani ala wo enne ediele mobility ya la omke morba bone wo ye joka halena no ya ha ke gara ya nwu ke suwana ile azunjole suwa muti ya ba zale wo ye submission no ke baba ma ejoka hye aya azunjole ekpene kamo awura bire modu muane ye ga dibia no na beka juwa wo kane na ejoka yi asokepe na anyuru hole jima odi ko ba Ngalekyi la aga ya da base ade makaku nazama tule TV azo